samo 15 minuta vožnje kolima od centra grada, na kraju bulevara Kralja Aleksandra, nalazi se Toro Box. Prva i najveća kompanija u Srbiji koja nudi uslugu skladištenja stvari u formi mini skladišta. Prostiremo se na 2 hektara sa više od 6000 metara kvadratnih skladišnog prostora i više od 400 pojedinačnih bokseva. Koncept mini skladišta podrazumeva kratkoročne i dugoročne zakupe bokseva za skladištenje ličnih stvari ili za male biznise. Ukoliko vam nedostaje prostora u stanu ili se selite, renovirate stan, a možda vam je kancelarija zatrpana arhivom ili ste upravo otvorili svoj online biznis i želite da skladištite robu, mi vam nudimo naša mini skladišta u 5 osnovnih dimenzija. Ekstra mali boks, 1 metar kvadratni. Mali boks, 4 metra kvadratna. Srednji boks 8 metara kvadratnih, veliki boks 15 metara kvadratnih i maksi boks 30 metara kvadratnih. Takođe, posjedujemo i klimatizovane bokseve po želji. Naša skladišta su suva, čista i višestruko obezbeđena. Svojim stvarima možete pristupiti 24 sata, 365 dana u godini. Bezbednost vaših stvari je naš osnovni prioritet. Svi naši boksevi su pod video nadzorom 24 sata. Svaki boks je zaštićen alarmnim sistemima najnovije generacije. Dok vaše stvari mirno spavaju, naši čuvari ih obilaze u toku dana i noći. Pozovite već danas da saznate za naše specijalne popuste. Toro Box.